Anya laki din! Girlay! Girlay! Apay manen ayan, nanang. Bigbigat apong manukkaw kayo di taruar. At danto manen maibagadagi ti kaaruba. Asinaw, tinangparot da ito'y kay mulmulak amarungkay. Ne, apay ngay apabasulan nak. Kas makita yung mga dinalapos dalatan. Asino nga raw tinangdalapaws. Kat ni tatang narabyan nabarbartak nagawit idirabi Anya lakit din. Awan lang arudan ti may tultulong na. Perdian na pa'y timulak amarunggay. Kakasing akong ungar. Ay, Tomas! Tomas! Ay, apa manan da ito nga agmalmalam. Mapanak man langan makikaaroba. Tomas! Bumangong ka man dit, ha? Tomas! Kalaban! Nanay! Apay adumanog ka man tayo! Nanay! Kumugtar pa'y isalbag alak na kayan. Kalaban! Nakakita man. Ay aguray ka man tamapanak mangala iti pangrein ko kanwana. Kalaban! Dayto ikatirigat na. No kanayon amabartak dayto ataw. Dayto atidog akayaw. Pangrein ko kanwana. Hay, Tomas! Na. Kasta unay ilik na lumasukit ikilikili. Ay, na! Ay, timandapan na. Na, ingkar ka na kidin kinagala. Saan amareng kastulan? Kay kayaan na kiidi amakudkudkudan tidapan na akarangrang yan. Sigurado ang makariingkan itiin nakalaan. Imposible asan kapay lang ang makariing dito'y nagkilnogan tinaw. Nagtudaw. Anya na gito'y ulo titoy-toyo diti ulok. Nakariing kan laka. Ay, apa yung sinabuangan na kiti nagkilnugan. Kahit di kagayang makariing, itay pa'y ariringan ka. Ay, apa yung aringan na ngamay. Wan, tadi nalapos mo jay imulak amarunggay ijay ruwar. Agbulbulungan dinalapos mo kidain. Ay, awan dinaldalapos ka. Asino nga'y kumatimang dalapos no san asika? Malagip ko dandani may padugmamak mo idirabay. At nakasagudan ti saka. Gapo iti kinabartek mau. Di mon amaw ti mapaspasabak iti lubong mau. Amaw, no apay anagmulak iti marunggay, Si Dagan Amumot gayam, tasi kaalaklakayan nga awan manaknakam na. Di ka pa'y makamulamot iti oray may salaang amarunggay. Taday talagin inom ti amom nga ramitan. Dituyak man pa'y balayong nga agistambay. Oh, apay? Ay, agap apa man ang dananang kang tatang. Kanayon dan samot nga agapa. Ni tatang man ngamin. Kanayon mo't ngamin ang mabartak. Kat amumat ni inang ko. Nakangiw-ngiwat. Kas lamang mangag ko ti panagsinsin nung badado, ha? Ay na, nakababay na talaga. Mangmangag dagiti kaaruba. Mangag ni Gerald mo. Ha? Ay, wanan niya. Adda ka di dita boarding house na? Kat adda, madamdama pa'y ti klase na. Alas 10. Padaanak man kitdi. Kitaak man noon niya ti kawas na itaama pan ag-eskwela. Ay, kat naka-uniform, Danda ni alas 10. Rumwaran ni Gerald dita boarding house na. Talaga a-crush mo ni Gerald, Ha? Ne, apay ngay. Nimot na naing ka Jerry Moore ije boarding house ni Gerald. Uy, di mo tantanawan. Taapay. Di mo amo ayaan na pigsa ti an-anong day taabakot. Amok anapigsa. Angam an-anong anak nga ta. Uray tan-awak laang. Wun kayat mo ti agkalimduusan. Agkalingatan ka, agsakit ti tiyan mo. Kat irikap mo nga rodan aday tatawa yo. Tapno saan na ta makita. Ay sus, narigat ti maan-anungan. Iso ano masabat mo ni Nana Inga.
Kastoy ti kanayon mo nga ibaga di tabagim. Puweraan anong kunam. Imulak mananday to natumba marungkay. Sayang mag, sapay at daramot nan. Aha. Agmulmula ka gaya, may timarunggay. Ay, sus, ni bakit inga? Ay, puweraan anaw. Ay, wan man ang inga. Imbagla pagalaan iti sidaan. Hay, ado timarunggay, iji balay may. Umay kayo lat tamangalan o kayat yaw. Ay, wantaw man ang inga. Ay, sus, di pala pumanaw. Ay, medyo agulaw ako na. Sige, labsan ka pa'y dito'y ha. Ay, wan manang. Ay, sus, puweraan anaw. Puweraan anaw. Agawid akong tay nakagluto. Agungot manan ni inang ko no jak makaluto iti pangaldawan may. Di mon mauray ni Gerald arumwar dita boarding house da. Amangan no awan mat ti klase da ita. Sige nga rod, ngamne. Agsubli ka inton malima, tagistoryata manan. Wana. Mangalakan to man iti kornik ta isukata. Wan sige, inakon. Alwada ma, amangan numasabat mo ni na ingaan na laing amangan anong. Di nakman butbut ngan. Ala, inakon. Mayat ko matial daw ko ita no nakitak ni Gerald. Kayat mo makita ni Gerald. Ha? Nanaingga? Rumwaran ni Gerald dita boarding house da. Agkita kayaon. Kasanam anaamon ti pampanunutat nga naingga. Hello, Miss Beautiful. Siyak ka di tidakda kamatom Miss Beautiful. Alangan, ni nanaing ka. Kumusta ka ngay? Sige, agtungtong kayaon. Nakapimpintas ka magayam. Itala nakita nga dagahan na pintas iti da ito'y alugar. Kan karubak pa eh. Kasta? Thank you Inan-anungan nga ta ni nanaingga ni Gerald? Mabalin tayo may agpasya radya balay, ho? Wala, mabalin na ta. Thank you, nanaingga. Ay, awan manan ni tatang mo. Pimanaw manan anapan na kinaw. Rabin to manan into nagaway. Naragsak ka. Agdayday yung kapay. Apay, nagkapwam. Ijay balay jay gayam ko nanang. Ita ka lang agaway. Kat, umayak agluto Nangagmaw, jay kunak. Umaynak ka no pasyaran ni Gerald dito'y balay. Sino Gerald? Jay nga'y border dita bangir balay. Jay natayag anagwapaw. Wala nang, jay kasla artista. Kayat nakaday chay. Kano nakangingisit ka. Kulot pa'y day tabuok mau. Sagpaminsan mula sa gaysayan. Umaynak ka no nga rod pasyaran nanang. Anya nga'y tinaknakan day Gerald. Tao may nakapasyaran. Inan-anungan saan ni nanaingga. Ay, jak tupay kayat amasabat day tabakit inga. Tanapig sa tiyan anong na. Kasano nga ta? No ni tatang tiyan anungan na. Agbalbaliw nga ta ni tatang. Sa aking pag-iisa na masabat ko mo ti may sabakat. Ay, ni Inga. Ay, bakbagatan. Ay, nagpiksat yan anong na dahil na bakbagatan. Mayat day takantam Ay, no kayat mo di ituloy ko pa. Imbes ko maamapan kay jay bangkag. Dahil talag barbartag, tiar aramidam. Ay, agungatan Nanay nga bakbagatan na napiksat yan anong na.
Ay puweranong sa Sakit kayo iti ulo dagiti asawa yaw. Da kayo amang Marta. Nasaya at nasimangput ka. Nabartig ka man. Maditi marikring na bakit? Wen ata nabartig ka. Na. Apay nga'y tagkalkalingatan kamot iti kastaunay. Maulang agidak man. Ay sos! Ay, gerlay! Umay ka man ditaw! Gerlay! Make apak, umay nakpasyaran ni Gerald. Mataya ko bakit? Nasakit ti tiyan ko kung maulaw ako. Aglamin ka? Mataya nga runan. Gerlay, umay ka na! Mga lakay tinapos ko nga ulangs! Matayon ni Tatang Mau! Anya amatay! Kita manay, agsakitan ni Tatang Mau. Sige, ulsam, darasam. Amang ano inan-anungan ni Nana Inga. Ingka nga ron mga la iti bulong ti marunggay. Ay, pangalaak nga ikot kay mulmula yung mat di marunggay di taruar. Awan pa iti bulong na. Ay kating kagbiro ka. Ala, wan inak mo nagbirok di takaro ba? Ay, lakaay, si bibiyag ka kadipay. Lakaay. Ay, maulaw. Nasabat mo ka day ni Manang Inga di tadalan. Kinanta akpay ay. Ay, saus. Iso inan-anungan na kan. Nagkuna nga main akad taam. Jak mo pakagaw at itibulong ti marunggay. Nagngato mo. Gawato ko para gid ka, Miss Beautiful. Anda ni Prince Charming ko. Ado ka diti ka sa pulam abulong ti marunggay? Wan, ado. Igawatan ka ang sungbatan nakton Ha? Sungbatan ka adagos? Mabalin nga agpakiputak pa imat basit. Maulawak Ay, bakit? una yan. Ay. Nagbayagan ay di bulong ti marunggay. Napanan na ngayon di nangala iti marunggay. Adda kami, nanang. Ato iti bulong ti marunggay nanang. Nanang. Ay, agmanugang kayon kinitatang. Mataya ko na. Agasan da ko na. Ay, gayam. Sigay, iyawat mo kanyak dagita bulong ti marunggay. O, atoy. Sigay, tay sapli-saplit ko iti bagbagi ni Tatang mo amang Marta. Anay, anay mat. Anay ko. Nagsakit mat saan mo unay mat Tapno Anay. maagasan jay an-anong mau. Anay ko pati rupa ka, anay. Wala, tapno maagasan ka. Ipaturay ta maragrag amin abulong di tabagbagay. Tapno maagasan ka. Anay ko. Ay. Gerlay. Apay, nanang. Itay kapay ngagtantanaw di tatawa. Asino ay at titantanawam? Awan. Ni Gerald? Kitaan nakmat ngamin, di kita akmat. Ay saus, ingka kawalisan dagiti naragrag abulong ti marunggay, ijay nagidaan ni Tatang Mau. Ha? Naimbaganan ni tatang? Nakaturog pa'y, si Putam, tainton makareeng, mapanmanon makinom kadagiti pada ng artag. Malapdak nga raw. Ndala, ingkawalisan, tamapanak gumatang iti sidaan tayo, di tatalipa pa. Tumakder ka ditaan, awanan ni Gerald. Told you so, oh I told you so. Nagadua talaga tinaragrag abulong dagiti marunggay. Agasamot nga men, jay insapli-saplit ni nanang kinitatangay. Ay, nakariing ni tatang ko amang Marta. Mapan ka manan uminom, tatang? Ayan dyan ko. Nuwang mo, kat no inlibas mo nga inlako iti.
Day naglakwan yaw, ininom niyo matlaang. Kasta unay arurod ni nanang ide, dandani pa'y mahay blood. Ay, di pa nabas ka. Apay, adda mapan niyo tabasan. Ikalang, tagtabasang hindi bangkag. Agtabas kayo, di bangkag. Ay, naskan na makamula tayo, daila ko tayo anatang. Ay, aguray kayo man tatang. Riknaak man, nabara kayo pa'y. Awan matiguri-guri yaw. Ha? Numakala ko itinatang. Di may patarimaan tayo na iti balay tayo. Bot-bot yatap na. Gerlay, nakaring ka din ni tatang na wano na panmanan na ginaw. Bakit? Ah, Ay, intag mula di bangkag no, malinisak ti ruot na. ay, Gerlay, agan ano ni tatang Mau? Na. Day tamat nga ruti sa lugsudak dito'y bagit nanang. Ano agan ano ni tatang? Na, ay lakay, sa dino nga iti papanam. Nakidi bangkag. Ay sumurot kayaw. Naan-anungan nanang. Iso ang nagbalew. Won, sumurot kami kin ni Gerlay. Ang aguray ka, tamapan ko pa'y nayunan jay mulak amarunggay. Nagadumot ang timulang nanang. Won tapno inton maan-anungan manan ni tatang Mau. Adda pagsaplit taken kwa na. Anya lakit din nanang. Mayat gayam ti maan-anungan. Tagbalbalew. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Lakay, ni magsirip kan pakul ti limabas. Nilakay pidrang. Won, Mapanman agsirip, kin agpakulan ako nana. won taisot pangortaan na. Manggamrod man na. Ha? Nakangingi na ti singir ng agriper. Sang kay baga na asan analakat agsirip-sirip, kin agpakol-pakol. Dinamag mo kumaken kwa na no ape anangin na ti singir na kadagiti mapan agpariper iti relo kas kada porselas. Day talamot mang putod. Damagag to mga agpaisaw. Mas dawa magkanimang pidrang. Duwagasot, putid lang. Ijay lugar dananang kaw. Kit 50 lang, tagpaputid iti brislit ti rilaw. Anya lakit din ni Mang Pedring. Abroad pa'y di anak na. Aggamrod pa'y laang. Ay, nalabas. Huwag nga rod Di pa'y laka agritiraw. Talaklakayanay. Tapno agritiraw mo't amang luklukon. Kaya't na pa'y latag trabaho kat 50 lang arudin titawon na. Aya, kunak mo si 25 titawon na. Tanapuno mo ti kurar ti muging na. Pingping na, kada tenged na. Kasla tenged ti baka. Nalabas kamot lakay. Tenged ti baka kamot ng bagbagam. Agkurarete na aga po iti kinagamrod na. Anya lakit din nga agpaiso dagiti kakasta a pinarswa. Gamroad. Nagngay na ti singir ni Pedring nga agputod iti bracelet ti relo. Manaw ti siningir na kada kayaw nanang. 250. Anya, may nagnginan. Di kay palagi matang iti sag 250 arilaw. Nagadaw dita, nagpipindas pa'y. Ay gamrod at talaga na ita adjust kya taaw. Nagganas at tik-utik ulan. Ay bayamo na nako. Sa anak to na mapan agpa-repair kan kuana. Awan samot ti paripiryaw nanang. No adan tumanan ngam saan taon nga iso ti pangipanak. Ay gagarag man ti lumabas iti pisto na. Inton mapanak makitsinda. Dumagas ka iti ayan na. Way nanang, taagin dadamag aktuman. Agar-aramid ka. Anyat damagam ngay. Agin paparipirak No mangibaga iti nangina presyaw. Agin atrasak. Inton kwan, agin uungat tumat kan. Agin dadanog aktumot din aking kuwana. Anya laki day. Nay, sigang magayam na nagpa-repair ka. Ay, wain mang pidrang. Anyot pa-repair mo? Na ito'y man raylaw na nalukay ti bracelet na. Apo dak ko manaw.
nalakala day ta. Tawan mo lanagak dita. Basta ka day. Ngam damagag pa yan, manaw. Ta, ang mga nukurang to intugot ko kwarta, manaw. O, antayin tugot mo 500. Umanayan. Ha, 500 ti bayad ti paputay, manaw. Nay, apay bagak aya. Bayad ti paputod day ta. Ti kunak. At alaki di imit mo alimagasot mabalinan. Ha, Ngamen no sang gasot lang ti intugot mo akas. Ay kurang ah. Agam gapot alimagasot. Nawadwad day tan. Andan to pa ekstram. apay mano aya, manaw. Dua gasot lang. Nagningan nga Nay, nalakaaya ti agsirip-sirip ken agpakpakol dita. Ay, isumo ilagayam. Ay, isumo ilagayam ay pinanaganan da kayo iti sirip kun pakaw. Taday ti bagbagayo no dagreklamo iti nangina priso yaw. Ket talaga may. Isungarod nga da magnifying glass nga aramata tapno makitak ti sirip-sirip ken pakpakulak. Siga mamay ti agisolbong iti nagbatitan nga about na makitam. Ha, Samon to pa'y pakulan di nagbasit abanag ngay sulbong mo. Nung ngay agkamali ka, mapakulam ta imam. Apay nalaka. nadamag king ka na no pakulam taimam, manaw. Agpa-repair ka no saan? Urang ti kwartak, manaw. Kunam iti dali magasot mo. Sangaribo pa'y kidi ang paggatang ko iti si Dan Miday awanan ti umdas a pagparepir ka. Imay ka lang na naktakmay. Sapay mabaybayadan ti oras ko dito ay salbang. Nya, Anyat ipa-repair mo, manang Marsya. Daytoy man rilaw, tasaan mat nga gan andar manipod pa'y iday. Naglati siguro tari lumon. Diyak mat basbasan. Kansan nga glati ti puro abalitaw. Ah, Ewan gayam. Manaw ti bayad ka no mapagandar mau. no mano ti baklas iso ti bayadam. Sa gasaw ti kada baklas. Kita akman. Ataw, Amangan no inem abaklas dito ya. Sabay ang malukatak ti pinakaunag na. No inem abaklas times 100. 600. ha, ay saus. Intiram matan ti kalkalaingan na. Nakangingi na mulaw na ipidrain. Amo manang narigat yag sirip-sirip iti nagbabasit nga about. Ken nagrigat yag sukit-sukit. Kas kada gipit-ipit iti nagbabasit apaset ti unag tirilaw. Narigat yag pak-opak iti nagbabasit a banag. Nagkuna nga may napakulam kat saan mo't aday ta bracelet na ti paripir ka. Diyay mo't unag na. Narigat ti mangipit kadagiti nagbabasit apaset tirilaw. Agriyo mapay ti ima kag pigurger. Naisapay day ta kung kontrolak isuan narigat. Tawarak mo't na. Patawaran kan. Uray 550. Kasla di mo mo't kinisayan no kasta. Siya ka namin ti tumawar. Manungay. Siya nga gasaw. Anya. Kaslay libre kung ti amin arigat ko. Tapno di mo makuna. Ikatentan di talugasot. Tapno talugasot lati bayada mo. Ay, awan. Nanginalata. Manaktak kayo. Donasyon lati ito dyan. I-donate yun dahil 100 yaw. Payakad ngam ngay kat donasyon nga raw. Manungay nga ron, ti i-donate yun ko ba? 50. Anya laki din. anyat ko na ayo, Lola. Nagpa-repair kayo kani sirip pakaw? Wala. Tay sumot nakita kay ilay. Nubuklis nga agsingir day jay. Kat no dak sinardengan. Aging nga internet itawar ko anak kabababa. Na may sak tilukaw. Imbes a 600 ti bayadak, nagbalin lang a 50 pesos. Ha? Ay, naglaing kayo, Lola. Kano di pa'y matawaran, uray pisaw. Uray kadalam tisipang na, saan nga agpatawar, Lola? Naglaka, anya lakit din. Daita, tinangatiwa ka na kayo amay. Nakapasyar kayo mo dito'y Lola. Ay, masurunak. Sino ti kasuro nyo, Lola? Dayay asirip pakaul. Ni Pedring. Linuko naklakit day. Pagkunaan nyo, Lola. Oh, kita unday to'y relok nga impatarimaan ko kunkwana. Aglatlati matan ti bracelet.
Kada hour, kan minitan na. Makalawas pa'y tinapalabas kat kastan. Kasta talaga, Lola, tadaan mo Jerry Luyo. Ay, saan? Uray pa'y sa nga gasot atawan da ito'y rilaw. Saan mo ang mauray nga aglati dagiti piyesa na? Ta 22 carats gold da ito'y. Ay na, sinukatan lakit din ni Pedring ti bracelet kan hourhan kada minitan na. Naglukumitan, masapaw nga isubli na tinala na bracelet ti rilaw. Malugubak no di na isublay. Ha? Ay, sana mabalinday tayo nga inarabi nila kay Pedreng, kan ni Lola. Anya ti aramidam nga ilakay. Lugubak ti anak ti Jablaw. Wano'y palugob ko, kadagiti kakasinsing ko atusaw. Kun miron, tapno, wag nakam. Ay nabay amon lakay. Senyor day jayan. Narigat mat no diswanyo. Marwam nga rod ti loko alakay. Masapol amay kaniti pagnakman na. Saan nyo abulbulwan? Ungtan nyo laangan. Kan pa isubliyo ti sinukatan na apartes ti rilo. Dayta ti kasayaatan. Anya lakit din aya. Ay, saan nga sigurado ti langgong alakay? Tamaramanan na ti saan na pa naramramanan. Ha? Anya lakit din? Nek, maday ti darasudos. Ha? Kinasaritam gayam da badol ken umpong tapno luguban yun ni Pedreng. Apay, saan nyo pa'y nadamag nanang? Linuko na ni Lola. Sinukatan na itilata bracelet ti relo ni Lola agol. Amaw, ngam saan nakastaa, paisubliyo laangan, ngam ti diswan yaw. Ay, awan. Agsayang tayo lang iti kanito, no kasta taramiden tayo. Kano nagtangkin to ulbod da jalakay. No saan ko na awan pang binuram, awan pang ikwitsam. Imbaga lugubam, tapno da pang ikwitsam iti basol na. Uray mabmablaw, tapno kwits. Aniya lakit din aya, madia talaga nung da kayo ti agtignay. Iso asyak langan ti mapan makisarita kan kwa na. Nay, apay ngay may ka dito'y balay, Melinda. Dito'y atalaga ti imayak, tapno makapagsarita taan na sayaat, nga awan makasinga. Awan makasi nga. Na, ay dakas sa tipang panunutom, Linda. Kaya't naksa sulisugan na. Nagpuskol mo tarupa mon Pedreng, jak pagtatakunan ti langam, saan aday tati imayak, no di ka ti sinukatam a bracelet a relo ni nanang. Da, anya sasawam ba? Di ka man agin didingawan amom iti inaramid mo. Panang loko day iti bakat. Awan konsensyam. Ay, aktal na ka. Agawid kan, tamadisturbuak. Aginanak, tadiop ka. Di nakriribukan. Nay, Di mo ka di kayat nga isubli ti balitok a bracelet ni nanang. awan amok iti bagbagam kunak, nay. Awan amom kunam. Awan ti amok iti pagpabasol mo kanya. Ay, saan tan ang padakalan da ti Pedreng? Isu nga road asya kung ti imay, tapno nasaya at ti amin. Tapno malpasan ti parikaut. Kat naanaya saan ti amin. Sasawam ba? Makapapudot ka talaga. Agawid at manlangan ta makaamukan. Kanya laki din ay Linda. Napaay kala iti gagaram agpudot kan. Aniya? Ulitak makaamukan. Ayan, ay ko kasanda ka. Natukol ti sigan ko kan parang pagkaw iti namayan nyo anlay. Loko ka, alaklakayan. Ay, gusto na. Sweetik ka lang aroday. Anay. Manlibrong ka pa'y, langgong ka lakay. Kwa, aklo na ka na. Kwa. Asino katam ti bracelet ti relo ni Lola? Sinitik mo ni Lola? Ha? Uwan. Anay. Laklakayan kan, nagtulisan ka pa'y laeng. Pati bakbakitan kay lukum pa'y laeng, may. Nagngina lang aroden ti singir mo. Pagpambar mo dahil ta sirsirip ka na pakpakol na narigat. Kwa nga, men. Apay, awan konsensyam, lakay Pedreng. No, minay sa anak mo nga menta binarat ng iti oray lang, ha? So binalas mo tayo, hindi nakakaasya ba kay? Kasta ka day. Kwa. Naglakat ti remedyo na.
San mula ko man ngay nauawat ti kwarta na 50 pesos lang. Ken san mula ko man na tinartarimaan ti rilo na. Iti kasta, saan ka na sulisog anang tulisan? Anya nga ita? Kaya mau, tatulisan ng damit ti biyag mau. Ah, Ay, saan barok pangasyaw? Boston, di na kabilanan ta ikarek. Agbalbaliw ako. Saan ako na mapanag-repair iti rilaw ta mabain ako. mas dawa ka. Nuan anum ti adu a kwarta. Kit pau-pau-itan na kapay ti anak mo iti nagadu a kwarta. Mapanak ngamin iti palutan. Ha? Sugador ka pa'y gaya ka Ay, na di nakita na iti kasta ta mabut-butengak. Ikarek, agbalbaliw ako. Uray puto nyo ti kunak. Manipod ita. Di akong rumort pa dito yung balay. Awanan ti rupak nga isarang ko iti tattao. Ay, di pa'y lang awanan ti rupa malakay pidring. Ay, barok. Pangasim ta pakawanan dakon. Kasano ngay, dagiti nagadu alinuklo ko yaw. Ah, Dagiti ginamgamrudan yaw. ay laki din aya. Pakawanan dakon. Anya laki din. Sana dakas ti manggay kada ag negosyaw. Nulakay tadi ka manglukaw iti padam ataaw. Anya laki din. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Jocelyn Ramirez. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Sa dino ka di manin ti papanam, Lilian, bakit? Nagsapa ka mata na nagrubwat? Kan nakalipstick ka pa eh. Anya lakit din ayato'y asawa. Damag-adamag. Mapanak laang iti sentro. At dalaang mapankugatangan a para dito'y balay. Kasta ka di. Alang araw din, mapankan. Tapno makasubli ka matla dagos. Wala kay. O sige, mapanak nga rudan. Agananad ka, bakit? Wen ka di lakay. Di nakpakadanagan. Adda ka din ni Lilian, Barok. Kaya't ko kumaama kasarita. Pasensya kayon. Ngam awan pa'y ni Lilian, nanang. Itay pa'y bigat arimwar. Ngam saan pa'y matla nagsubli? Anya? Sa dino nga'y tinapanan na. Ay, anya lakit din di asawam, aya. Kunanamat nga dala ang mapanagatangan ni Jesentro. Angam ala. Agsubli kayong tulaangan intun sumangpet ti anak yo, nanang. Sige nga, Rod Barok. Agpakadaak nga, Ruday. Sige, nanang. Apay na uli ka, pare Roger. Ada parikot mo? Awan, pare Nardo. Agtrabaho takit din. Tapno ado ti malpasta. Sige nga rot, pare. Ang nangag ko nga may hindi sayang gusang maipapaniti asawa. Ha? Sana pa nakibiyang, pare. Ang magpaliw ka. Ang mga narugrugitan ni bakat mo ti ulom. Sana dito iti pagsaritaan ta. May papaniti day tabanay, pare. Ala, lipasan takit din ter aramidin ta. Naimbag nga agsapa, Maritina. Umayak man. Katuan amare. Ala, sumrag ka. Nagsapa ka mutin ngay malatiw. Umay kan sa makikape. O, ito gaw kulat man Ay, anya lakit din ni Mari aya. Kituan Agtimpla ka nga rudan. Mabiit lang nga Rod, tay nakmang timpla iti kapim. Rabak ko ka di Mari. Adala ko maumay ko kidawon kan ka. Ket sapay la ko tapat ganak iti daytoy. Uray ta ita lang Anya aya day tamare. Ibagam barang ka baelak. Saan mo lang akidawon ti panagkantak, ta sintunado ak ngammom. Anya lakit din na ya? Saan Mari? Ngam kidawag ko ano agdamag nila kay ko kan ka. Ibagam aditoyak anaturog edirabiin. Mabalin ka di Mari. Anya? Ay, agar aramid kamot mare. Pagbalinan nakpay nga ulbod. Apay, sa di numanen aya tinagturugam idirabi Kwa. Di mo damagan pa Anya lakit din ay.
Amumlatan no sa dino tinagturuga. Iti ayan tinabarbara nga arpad. Adayo na barbara, ngam iti arpad nila kay ko. Anya lakit din ayaday ta nga arpad mare. Oy, alwada ma, amanga na inton agangay, mapuuran ka gapo iti dayta arpad ana barbara. Anya? Ay na, kailiw ka man yan, Rico. Anya lakit din dito a babae. Kasla saan niyang biyagno di makita. Kung pudno matibag pagak, Rico. Mailiw ako na talaga kanta. Ada yung amin anagugwapo ka ng ipyasa. Talagamot ngamin ang nagugwapo at ngam ti asawam. Isungarod ana in love ka unay kanyak. Hangam di kagdanag. Maup-up day ta iliw mo kanyak. Inton madamdama. Mapantamanen agpapas itiragsak ijay hotel. Uwan, Rico. Sige, mapantaman yung ipapas ti iliw ta ititunggal may sa. Agyaman at panaragsakan ak manen, Lilian, honey. Talaga anak ragragsakak una ita. Kasta akmat, Rico. Kayat ko, agtalinaad tapay lang diti hotel. Uray, tasaan mat amakadlaw di asawam, nga da sa balingar aramidan. Uwan, Rico. O sige nga ron, sikat ti makamu. Agpapas talata itiragsak itirabi. Adakon, Roger Lakay. Apay nga itaka lang si Mang Petlilian. Sa dino tinagturugam idirabi. Anya lakit din ti asawa kaya. Di ka kadiagdanag. Gapot na ondakas nginaramid ko. Napanak lang nakiturog ijay balay damari tina idirabi. Naimasan mimot ngami ng tinagragragsak. Gapot na kasangay tay may kadwang anak na. Ay, kasta ka di. Alang rod. Ingkag palasan. Kalpasan na. Intamanganin. Nakasaganan timakan ijay kusina. Lakay. Ay na. Talaga naglaka ang mamati kanyak to'y uto-uto nga asawa. Naimbaga malam mo, Maritina. Kastamad kan ka pare, sumra ka pa'y Di tao nagtipagsaritaan ta. Agyaman mare. Ala, agtugaw ka pa'y. Agyaman ako na mare. Nakaumayak. Gapot kayat ko ti agdamag kan ka. Kat sapay la ko ma. Tay bagam kanyak ti pudno. Sige pare. Anya ka diti kayat mo adamagan, tasong batak. Basta amok ati sungbat na. Damagak la ko ma. Nupudno adito'y balayo ti nagturugan ni Lilian ni Derabi. Iso nga min timbaga na kanyak. Anya? Anya lakit din ni Mari Lilian aya. Ay sana pud nyo dayta. Inulbodan na kamanan ni bakat mo, pare. Sige nga rod, mare. Dahil talang ti kayat ko adamagan. Agyaman na kiti oras mo. Okay lang, pare. Kat dahil lang ti maibagak. Agpaliiw ka, tapno maamuam, ti pudno ang mapaspasama. Nakalitlitay ka manen, pare Roger. Aday bagakan ka ang mabalin ang makatulong iti parikot mo. Anya lakid ding aminan ti kastoy ang mapaspasama kaya. Anya nga deta pare. Inton maminsan arumor ni bakat mo. Surutem iti nalimod. Iti kasta, mamuam no sa dino ti papapanan na. Huwag nga kapaisuan niya. Anya lakid din. Tadyak na panunot adagos deta. Sige pare. Aramidat to deta inton sumaruno. Kat agyamanak ka. Awanan niya man na pare. Jakmet kayat arugrugitan latan ni bakat mo ti ulom. Awan man na ti mararamidam. Maktuak laida pare. Talaga adjakon pakawanan ni Lilian. Saan lang nga itaagun daw ti panangaramid na iti kastoy no bilang. Oh, da kayo matgayam nanang. Sumrag kayo Ada ka din ti asawa, barok. Ada nanang. Ne, adda kayo magayam nanang. Anya ka diti maipay ko. O sige, panawan kayo pa ditoy. Agsarsarita kayo pa
Tamang isaganak iti kape. Uray sa anen, Barok. Kalkalpas ko matlaan nagkape. Kayat ko lang ang makasarita to'y asawam. Sige nga rod, nanang. Lilian, agsarsarita kayo pa dito'y salas. Anya ka diti bagayo, nanang. Ibagayon taning, adda pa panak. Pudno ka diti manggag ko asayang goseng may papankan ka, anak ko. Anya mananday ta. Nga adda ka no sa bali alalaki, akasinsinnarak mo iti sentro. Kat mapmapan kayo pa iti hotel. Ay, anya lakit din ni nanang aya. Di yu patpat yung dagita. Awan kinapudno dagita nga ibagbagada. Sa ulaang dagiti nagsiping tidila na dagita. Ay na anak ko, di mo kuman urayon nga isina na kati asawam. Agbalbaliw ka kuman. Ay, anya lakit din aya ni nanang. Saan apudno da ita ko na lang arudang? Mala, ada-kada kayo numamati kayo kadagita at chismosa dito'y lugar tayo. Rumwara lakay, kat amangan nurabiinton no makasangput ha. Sa dino ka di manan ti papanam, bakit? Adala pag nami kadagiti gagayim ko. Sige nga rod, agananad ka. Sige nga rod lakay, mapanakaon. Surutak itinalimod ti asawak. Maamuak itan, no sa dino ti pudno apapanan na. Nakaumay ka man, pare Roger. Papatagsakit di ti gagaram, Talaga napatag pa Rinardo. Mabalin ka di ako yugan nak. Sa dino, pare? Mapan ko riputan dalilyan kan ti lalaki na. Sigurado ka iti daytang aramidan? Wen pare, iso apang nga asim ta kuyugan na kuma. Okay, awan pare kot iti dayta, pare. Mapanta, kuyugan ka. Data mo nandito hotel, Lilian. Ala, umay kan. Sumrektan, tamagagaran akong unay kan ka. Mailiw akong kadagitila ilom. Ay na. Agtutur ka kadiri ko. Sana mali. Agpapastamanin nga gragsak ita. Anya lakit din. Nagmayat no iliblibas ti ayat. Anya lakit din day tao. Di mo matpigsaan ng ibagatikas na. Nakababain ka dagiti tao diti counter ti hotel. Anya ngay, pare. Kas nakita met. Simrek dalil yan iti dayta a hotel. Anya ti aramidan tayta. Wen nga rod pare. Diyak amo ti aramidak. Gapo ka dagito'y ang mapaspasamak. Patib kerem ti pakinakam mo. Umay kan. Sumrek tamot iti dayta a hotel. Ay, nariko. Nakaragragsaka ka talaga. Ipapastamanin ita ti iliw ta iti tunggal maysa. Wendil yan. Umay kang arudan. Ay na. Di naknarod iguyod. Anya lakit din. Ay, magagaranak ngamin na talaga. Agpapastamanan, Lilian. Anya ngay, pare. Siyak ka din ti mangilokat iti silid nga ayan damari Lilian kan ti lalaki na. Si kalatan pare. Naimbaglakid din ta na matid dagiti staff da ito'y hotel. Kat intalak dati susi ti silid nga ayan dagiti awanan bain. Nakasagana ka din na makakita iti posible alangada ita, pare. Sige kid din pare. Ilukat mo ti rida ko. Tapno malpasin da ito'y. Wen, ket inayadak. Tapno saan da amadlaw. Apay, basta inlukat yulatan tiridaw. Nagbabastos kayo Sino kayo? Siyak lang mat ti asawa ni Lilian. Una yan ti kasta alangayo. Mangibabain ka nga asawa. Mamin ano ka di pa'y nga aramidam ti kastoy kanyak, ha, Lilian? Roger lakay. Kasano nga? Urnusan yun ti bagbagiyo ta agawitan. Masapol nga agsarita ta. Roger lakay. Ala, sumrek kan tagsarita ta itinalapat. Sika babae. Anya lakit din ay lakay. Pagawanan na ko ma. Yaka mo tinararamid ko. Iso anaaramid ko tikas jay.
Ay, ayatan ka lakay. Di ka nagsaupay, Lilian. Taurean niya pa iti bagbagam. Di kan mapakawan. Nauma akon iti kinalalakerom nga asawa. Ala, pumanaw kan dito'y balay. Kunaklakit din nagbaliw kan, ngem saan pa'y gayam. Ala, ingkaalaan ng dagiti kaus mo. Tapumanaw kan dito'y balay. Itamat lang! Pangasim ka di, alakay. Di na ko mapapanawan. Kaputawan na mo kapapanag. Pakawanin na ka din, alakay. Ikarik, agbalbaliw ako na talaga. Jak tunulitan ti kasi ngay naramid ko. Makamukan iti biyag mo. Inibus munti anus ken ayat ko kan ka. Nalabasan ti kastoy nga aramidam. Jakon maitured. Ang makisinublatak pa'y kadagiti adu alalaki iti biyag mo. Ikari ka talaga lakay. Agbalbaliw akon. Basta ikanak pa iti sa bali agundaway. Pakawanan na Crojan. Umayak man Si kamot gayam, Lilian, anak ko. Sumurag ka pa'y Diti o nagtipagsaritaan ta. Anya ka di ayat ti masapol mo. Agsangsangit ka mo. Nanang, pinapanaw na kunti asawa kay Jebalay may. Naaktuan na kami ngamin kiniriko akabit ko ijay hotel. Di na kun mapakawan ti asawak nanang. Anya ngay taramida. Ay, anya kalakit din aya. Idi pa'y lang abinagbagaan ka. Ngam di nakmatpatpat dyan. Anya nga ita. Ano samti kasta nagbanagam? Kasano akpaitan ngay nanang. Naibabayin ako na yan kapoy tinapasamak. Agyaman ka, ta saan nagdarom ti asawam. Uray namin ano nga inaramid mo ti kastaken ko ana. Nagpatinggamatan at kinaanos na. Day ti bunga tinalabas a panangabusom iti kinasingpet ken kinaanos ti asawam. Ala, papagayam! Ditan tinagkibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Arlene Gumais. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anyalaki din! Talaw dagiti anak mo, digna. Sapay ko ba ta saan ang mapasarunwan? Saan ko man ang manayunan? Depende, nanang. Aniya depende. Nanang. Kasano no adamanan mangayat kanyak? Aniya, di kaya na didigradig na. Agsasabalay ti ama dagiti talaw nga anak mo. Gam ita, kastapay lang ti isungbat mo. Kat normal lang mat nanang. Babae ak nga ro, di aganakak. Ay na, agbalakan sa matan. Unay matan na ita pa nagsungsungbat mo. Imbes ko mapagadalam, tinapasamak kan ka. Ngam saan mo, takas lakay kayat mo kiden. Basta nanang, awan ti maaramida niyo, no nakarik na ti maisa tao. Aniya? Naganak man gaya man ni kasinsin mo, Monica. Katuan mat. Inabak na ka manin Oo, kasano ko mga inabaknak. Ay kat no pang talo da jayan araman na. Ang mga nukayat mo mat, may kapat. Ay pulos Oray awan no nidignamot lang. Oo, di ka man agsaw di taorlan. Pulos kun kunam di tangam amang kastaw na apanangarapaap mo kan kuana. Ay na, oray tilmo nagtipos-tisok, saan to ang mapasamak na ita? Anya?
Sinsin Monica, awan ka di ti planom amaki asawa? Mga sawa ka. No makasara kak iti babae, akap-kap na kak. Babae? Apay a babae ti birukan, ket no babae ka mat. Lalaki ak nga rodig na. Lalaki ti riknak. Maminado nga ibagak dayta. Ngamsan kayo makawawat. Anya lakit din aya. Ay na, makiasawa ka kit din kasinsin. Amon, naragsak ti adda asawa na. Kasano kumamay bagam anaragsak ti adda asawa na. Ket awan mat asawam. Awan ita ngam, napadasak ti adda asawa na. Short term apanangasawa niya. Awan ti maysa atawan ket imbati dakan. Asi ka pa'y madig na. Ay na, sa anak akaasi Monica, nagasatakit di Kasano ang nagasat ka? Kano pinagsusublatan dakan? Mayari ka ni ti maysa awagwag. Nalablabas pa yan ngam wagwag. Ay saan digna? May mayat kit di ti kasjay. Gaputan na karamanak iti agduduma aputahe. Anya, nagrugit kit din day ta kapanunutam. Salbag kit di Ay na, kitaan nyo kit di anak yun nana. Ang mga nudiyo manin mo pupuutan kit agawid abimantay ti tiyan na. Ay na, kaslan naruama ko ni ti aramid na. Bay no kayat nang agbalin a baby maker. Nana, Jakon mabilang ti pamagbagakkan ko na. Nga bawan lata mo ti denggen na. Agawid nga adda ubing iti saklot na. ket no kinunana ngamin anamay mayatan ti kasjay. Gaputan na karaman iti agduduma aputahe. Aniya, imbaga na ti kasta? Wala na. Kilaw a panagpampanunod. Ati una pa'y kit din ati balla. Aniya lakit din. Amom diag na. Ay-ayatin kalata nga wala dan anak mo. Yeah. Pudno ka di dayta, Anton? Wendig na. Mamati ka kanya promise. Kaslasan mat ngamin ang mapagtalkan dayta pa nagmulmulagat mo, Anton. Ay, talaga akas titi pa nagmulmulagat ko dig na. Ngay, mapagtalkanak man. Ipateg ka kaslalena. Kasta? Wendig na. Isuasumpatan na kontap no agalabitan iti anak ta. Sika talaga, Anton. Ala, wanan. Ay ayatan kamat. Unay-unay. Daman gaya mo nobyo ni Digna, Monica. Kastaya. Uy, nakitak idang kagkibkibin iji-igit ti kalsada di na minsan. Ay sus. Sigurado manan nga rod. Ano kasta? Sigurado nga niya. Sigurado akalpasan manan ti makabulan. Agawid nga agsangsangit. Ayan yan. Nay, kasla nasakit tirik na maurlan. Masaksakitan kan samait. Aklo nam nga minan, nga gayat ka kankwana. Ay na, di mo man ipapilit ka amom. Ay na, Orlan. Di ka agdanag. Patya kasan nga agbayag dadig na kanti asino man ang nobyo na. At dapay gundaway mo amang sublat kankwana. Dayjay lang, tasaanan asikati may kapat. Amang ano sikati pang 5, uno pang 6. Anya, ay, nalabas kamutin, Monica. Nababauna yan ti pagkitkitam kanyak. Ma, saan nga iti kasta? Sa bali, tinagawatam iti imbagak.
Ibagbagak lang ti posible ang mapasamak. Arsagid ka mo't alalaki. Anya lakit din. Pasensya ka, Dig, na may ibaga akong tipudno kayang ka. Ha? Di ka na ayayatin. Anya? Win, nasaya-saya atin ta kasto yung MT agpamalangak nga ayayatin ka. MT kinapudno na katsan, met. Ngam, sana mabalin Anton. Saan lang anam na minsan na nahilaw anta? San na bali ata linaglagsak mo, metik na. Feel mo tinalamid ta. Anya? Siya ka di lang. Uray si kamat ah. Ti kunam, inim-imas tadwa. Wen, akluniak Dig na. Iso nga awan lugi itinalalamid ta. Iso ka nawayata met nga agsina. Anya? Kasano ako no masikuganak Anton? Eket si kalataan, Dig na. Anya? Nagalas matgayam ti ugalim Anton. Day talang ti maibagam kanyak. Pasensya ka, Dig na. Ngayon talaga adya ka na ayatin. Anya? Talaga ati kag pampanunot si Kadigna. Awan siguro ti utak mo niya. Day tala kinasayat mo tinagadaw. Nanang? Babasit pa lang dagiti anak mo ngam nagpasikog ka manan. Pakawanan nanang. Nailawan kami ka ni Anton. Doon nailawan ka iti na minsan, di mo kuman inulit. Pinanunot mo kumaa, ti ibunga ti aramidam. Amo masan arumbang aramidam pa ilaang? No apay ngamin anaimas ti maiparit, nanang. Anya? Kati sumat, nanang. Ay, Digna, danga ka talaga. Day tala kinasayat mo tinagadaw kunakkan ka. Awan ti manaknakam mo. Ay, umistress ka nga anak. Anya lakit din. Oh, masikog ka man gaya man, Digna. When, Monica, kayat mo ka di matiagpasikog? Adam mo, kalalaki. Anya ga pong agpasikugak, katsyak ti mang sikog iti girlfriend ko. Anya, no agarapaap ka, jay posible mat apumod no? Saan aday ta awa na pulos namnama na apumaiso? Anya lakit din aya? Ay na, di nakman pakibibiyangan nga mindig na. Kat, sino nga iti amatasikog mo? Di mo damagan, Monica. Abay, nagpukaw ka di man na nakaslasok. Wan nga rod, bisit kit di day jay alalaki Ay na, agnakam ka mga minan Saan mo tanam na minsan na napasamak day takin ka? Sana balimat kit di? Gaputan nag-enjoy akmat, iti relasyon mi. Ay na, Digna. Pang manudaytan nga anak mo. Masika matitinam Tultulungan na ka amang isaksakad kadagiti anak mo. Ay na, part of life dayta, Monica. Di mo nga bin maawatan, gaputad di mo napadasan. Hay, talagang ikalintagam lata ti bidot mo. Di mo amo ti masursurwan. Anya lakit din aya. Bantayam analaeng ti kasinsin mo, iti papananyaw, Monica. Wala na, di kay madanagan. Ang baga no tilar aramidan na ijay. Uray di mo kumangaminan ikuyog. Sana bali, tadakmat nana. Ang mga ano adamanan ti masalaw na ijay alalaki. Apang idaldalan naman ti bagina. San mat siguro nana. Ang mga no agna kaman ti kasinsin ko.
Ay, sapay lakuma, tanay. Talaga aparikot ka, dahil dyan kasinsin mo. At yan nagdigna. Pudno amin nagitim bagbaking ka. Kasano ti kinapudno na andoy? Mano a porsyento? I get 101%. Ah, Ngam ni, lumakay ka matan andoy. ay na, di naktagibas si tindig na. Uray lakaya ko, napigsak pila. Na, apay katawa ka dig na. Talaga ka di adi ka mamati kanyak. Angam andoy. Kabailanak nga ta, paragsakan no bilang. Ay wala, di mo pa kadalagan na ita. Sakapay, ti kunam. Sigurado ka, andoy? Na, Ang mga numasapol nga isurok pay laeng ken ka, ay kat saanan. Useless to matlaang. niya. Now that I've lost everything to you, break my heart something new. Gusto na itandig na. Agawitan. Nabartagkan. Bye-bye anak ka di, Monica. Sa anak pa yan nabartag. Nabartagkan dig na. Agawitan. Ang mga nagsangsangit ang dagiti anak mo. Di mo pa kadanagan dagit jay. Adamat ni nanang. Anya. Ala. Panawan na kami pa'y dito ay. Taagam amo kami man. Iti dayto nga andoy. Anya tamo tangay. Amang no compatible kami iti tunggal maysa. Ay na. Nabartag ka na talaga dig na. Di mon amo ti bagbagam. Don't worry, Monica, my cousin. I can manage. Anya. And tell me that you owe me. Ay, awan na talaga ti dengdenggan dahil dyan kasinsin mo, Monica. Apay ka din, Nana. Katno ka na yun, nanti pa nagkuykuyog dahil ti dahil dyan nga andoy. Anya. Awan manon, nagbalidan a baby maker dahil dyan kasinsin mo. Hay, buhay. Ay, talaga. Ay, agsana ay takadilatan, Nana. Dak nga rodan amaw ti ibagak iti dahil dyan kasinsin mo. Ala, barang makapagpanunot ton ni kasinsin ko, Nana. Kat, anya ngay nga rod, at daditan. Tulungan talata na mga iwan kadagiti anak na. Awanan, Monica. Isumat nga sulatan ter aramida ni Digna. Ay na, di mon pakibibiyangan, Orlan. Biyag na matanday jay. Anyan nga aramid, nagalas. Anya lakit din aya. Di ka agsao-sao dita, Orlan. Intun kun, si kamat ti sumaruno iti biyag na. Anya, ay pakpakawan. Ay na, awan ti dakas na no bilang laang, Orlan. Tinapatag, napudno kayo iti tunggal maysa. Ay na, no dalakit di panagayat mo kenkwana. Ipudnom ki din. Ay, agawid akon, Monica. Tani, tila ibagbagamutan. Ulbod ka matgayam alaklakayan. Kunak ano lakay kan kat nanakam ka. Ngamsan matgayam. Kanya nga rod ni maramidak no di kan ay-ayatan dig na. Buisit ka kit di ah. Di ka pa'y lamaon na talaklakayan. Ni, saan lalak siya tikas ta dig na? Di kagsaw tikas ta. Ngamin, oray kas kasano, pinaragsak ka ba'y? Kan inayat nakmat ako na. Ngampuor ka matgayam iti kararwak si kalaklakayan. Talaga ka gurgura kan. Ay na, pasensya kan dig na. Ngam kinapudno na. Diyak gayang kabagilan na suportaran dagiti anak mo.
Nagaduda magayam. Pumanaw ka ni tisang wanak andoy. Tani, amang ano jak makapagtepal kat ikog tarkay jederas. Puston di ka nagsangit. Nabambanog ako na mga aw-awir kan ka. Ay na, di ka may nayon akit-kit. Kita ang ngagsang-sangit to'y adim. Nita, gigiddan kayo matan ngagsangit. Agtal na kayo, kunak! Bisit kayo, mat! Ne, di mo gubkawan lagi ti anak mo adig na. Kasi da mapukpuk kawan. Ay na, makapasuron. Agsangit ti maisa, agsangit na mataminan. Kinayat mo matdig na. Day tatibunga ti aramid mo ide. Pasarap now, suffer later. Aniya? Katuan matdig na. Nagpaimas ka ide. Ngam ita. Isaf-suffer mo, tibunga ti aramid mo. Ngam, di mo manan ibaga apa nag-suffer ti kada ti anak mo Day ta pa nagmay-maysam amang isaksakad ken ka ti dakdakamatag. Ha? Hala, dig na. Nagkamali ka iti aramid mo iti biyag mo. Ngam, di mo pagpapasan na kita anak mo. Gaputawan ang muda. Aywanam kit di. Tapagrebang amat day ta, kas ina. Monica? Katagbalbaliw ka ngaminan, dig na. Baliwam ti panirigam iti biyag. Saan anasayaat ti mangraman iti adwa po tayo. Anya? Patinakdig na. Napudno ti panagayat ko ken ka. Ay, sardingan na kon Orlan. Adon dagiti anak ko. Kayat ko nga ibukbuk ti attention ko kadakwada. Ha? When, Orlan? Adumat ang tinaglabasak alalaki dito'y biyag ko. Kadjakon kayat ama na yun ang tikamalik. Ang ikarik adi ka pa sakitan, dig na. Ayatan kan ipatag ka. Pasensya ka na talaga, Orlan. Jakon kayat ti sumrak iti may sa relasyon. No kayat mo, nilatan kasinsin ko ang Monica ti Armam. Anya? Wan, Orlan. Nasaysaya at pay, gaputa balasang. Anya? Di nakmat kayat ni Digna, Monica. Na, di nakatawan Kunak tumat ngamin nga gayat ka kankwana. Aglibak ka pa ilang amin. Ha? Ay na, ibagbagak ngamin nga armamide kadi mo kayat. Nagado ti ibagbagam, ngam kayat mo magayam. Ha? No maminsan ngamin, di mo labsan unay ti agsao. Di mo ammo ti sumarsaro no apasamak. Alawanan, Monica. Sikamanan ti husto ita. Ay kat talaga Isu apatyam amin, dagiti ibagbagak. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.